Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna nje ukuhleswa updated ngezinto zakho la eMzansi, ungakhohlwa mbuyela ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So ivideo namhlanje ngibuyile ngizokhuluma ngoDon Thandeka esamazi kakhulu kumdlalo odlala ku-SABC1 okubizwa kuthiwa uzalo la idlala khona indawo kaMangcobo. Uyatrenda ke uDon Thandeka kwi-social media, abantu abawuvala umlomo ngaye ngerole yakayidlala kuyishaka ilembe la dlala khona irole kaMkabayi. Abantu abaningi babe impressed ngendlela uDon Thandeka adlala ngayo irole yakhe yaMkabayi kuloko ishaka ilembe. Abanye impela bayasho ukuthi talented, abanye basho khona ukuthi udeserve iOscar. uDon Thandeka uyishaka ilembe udlala irole kaMkabayi la represent khona abantu besifazane. Sabona ke isibindi sakhe ngenkathi beyocela usizo ngendaba yempi ezayo kwaZulu. Uthola okukhulu unconya kwi-social media ngale role ayidlalayo kuloko ishaka ilembe. Ngiyathemba ukuthi uyabona nama comment lapha escreenini ku Twitter na ku Facebook, abantu ke bekhala impela ngerole ayidlala kuloko ishaka ilembe. Thina abalandeli bozalo kade vele sakhala ngenkathi eshiya ke nje kuzalo ukuthi wayeshilani because siyamazi ukuthi unjani, uyakususa ukushisa, siyamazi ukuthi utalented, so kade ke thina kwasesikhala vele ngaye. So injalo ke mbuye licethe ucomment lapho ungitshela ngicabanga nini ngayo ke irole yakhe uDon Thandeka. Ngabe impressile or injani? Ngicela ungitshela lapha kuma comment, licethe ungakhohlwa ukuthi ulike no subscribe. Ayingithi ke nje danke, ngiyabonga.